Iwe fokun par Kristo chapu renan par 50 kitsuana te program Bible apasa. Iwe tia tsunara te studio Uncle Alex Ronia. Iwe memon sibokan poputa iwe sikarak komme iatek. Sa iatek Kristo koot ren reani kenai. Iwa tingor faniten emmonien ngurumongin mifen epo ammeli bangang. En kepa wisen pan non frem 50 fegen me medicine sound 50 ke moane sepen. Ia tingor nanitam sises. Amen. Amen. Iwe sipwe torong narat kapaseis nampa eu. Kapaseis nampa eu seri eben nyt John fitikit on Facebook. Era nonsensis anon eu samon ngeni ekko popun aramas. Era pue repo oupuputiw ika nöno chammagotiu naleo fanson. Nge epoi fausun epo feri ika achamungara po oupuputiw era without ewe fas nisou. Nge ewe annuk nampa onu apasa kosop nisou. Kapase seri Mario. Gedi so jabut Mario. Kapase isi awes le addressed last time. Yung sipwat mo dyan liuniti. Pukiten sise esegon liyan wes addressed ni a question. Iwe adlikongol igan got kowe engol laduk nampauno ketasola. Nampauno ketasola. Esap ketalisou. Iba fatafiti nampauno ketasola. Nampafisu ketalisou. Ak onsala. Nampauno ketasola. Nampafisu sisapw. Iwe mi agis kopaila ekki annuk pogiten ewor kesiulin ekki engol annuk. Melein ekki annuk re oturana. Iwe itairurun puebuletti ujaglussun. Iwe nge ra tilangi ika kini engolan nuk ra puseta esap pue engo na annuk nampa tio iwe esap raisani pue annuk nampa engol. Inabota mi kopaila ekki annuk pue nampa ono yok nampa ruane ahita pue nampa lu ahita nampa ru. Pue nampa ru ina re ammoteu mellani annuk. Eso annuk nampa ru. Iho rammotata nampa elupo nampa ru, nampa ruane, rammotata nampa elungat, so on and so forth. Iwe atori tiutorien annuk nampa fisu, iwe esenam nampa fisu, buenam nampa ono. Ketalisou. Iwe ammatan annukangol mi ornom Bible. Annukangol ebal affatati benlan Daniel fisu röme usun röme di mau. Daniel fisu röme di mau. Fisu röme di mau. Iwe me tapasa. Iwe epoani kapasen apali ngeni ewe mi fokkun tekijä. Epopal eria fewe kotsaanpin nenewe mi fokkun tekijä. Oegiekin siuli fanson me annuk.
Iwe ko chan pin repotolong fan nemine lan ugukun elingat esop ir. Iwe. Rabwe me iwe melan juk. Ien me de mak melan merga. And he shall speak. Wait. I'm reading from New Living Translation. And he will defy the Most High and wear down the holy people of the Most High. He will try to change their sacred festivals and laws, and they will be placed under his control for a time, times, and have a time. Milan King James Version, Sabon Fisuag Zinromerimoera. And he shall speak great words against the Most High, and he shall wear out the saints of the Most High, and he think to change times and laws, and they shall be given into his hand until a time, times, and the dividing of times. Medeni mujesi wepe tension any and egin ebwe siuli time me annuk. Egin ebwe siuli time me annuk. Ena egin ane ebwe siuli time enam lan nambaruani annuk nambaruani. Aliani nambaruani metana era. Daniel Fisuruani. Pudawanu sinwalu. Daniel Fisu Walu. 8-11. Lupon iwanan nengani fiti metan kwe. Esabalu Genesis, Exodus ruwe. Oh. Tipis Genesis ruwe iwe amak ekwe engol annuk. Genesis riwe walu poputa seri wokusin walu era kopotumuni ewe ran in sabat pokopopinini wono ran kopakangang oferio mangang mensin ngewe fisuan ran ewe ran in sabat fanite ngang yo samon mira pelap amkot kosoferiot angang lon sopwen erenom mwen erenom fefin sopnom chanangang mwen erechanangang fefin Sapal no man erewa chanagis milanom leperum. Punlon wono ran ngangeo samon mila blab iwan feri lame fenifan. Palmata me menisin mi or lar. Ngelon fesuan ran iwan sese. Yemine iwan feyetiwe ran sabat opinini. Iwe ina nambaru anugun ran sabat. Iye kue aluk siwil sangi Saturday, amal ngani ranin fel. Sangi efisuan ran ngani ayewin ran. Ina meto tadi leralon fisu, wakisin fisu sabon romerimoera. Think to change times and laws. Iwe ena annuk ina palum atarba fatale iwa pal amaglale otturatu ena ifa ek ammadata ena annugun lisau ngeni annugono nge ita irurun nampan melan annugongol iwe nampavisu iwe ifa mi afat menni lamaram oturau annuk esebal ifa esebal monomonola esebal pinapinila pe annugun kadilik iwang ya abasau iwang esaprenai pe atai itan kadilik esaprenai ipe atai iter ngipe afata ibu wao masuan lan pugopin met pugopin abasa kitsipwe sugul nganiwan e program kitsipwa borausa iwe jamang aramasei
John Catholic. Palngang ngaman Catholic. Iwe unusen John Faniway labangani Catholic. Nge inabota iato tawani program pui bafalafalai kemetats perpugun ange arfilata repugun arfilata repu ange kapas ra alleari kapasan got iwe rajo sani fengeni iwe rafilata met arfilata namba ingol ewe annugun mochenia iwe rabu seda namba esapo namba tio iwe esap anamuti po namba ingol sa dinileleani namba tio mengol Exodus riwe iwe Exodus riwe tiu engol olmefisu engol mefisu Exodus riwe engol mefisu era kosap motseniati iwan chon orun kosapan motseniati ngeni puluan chon orun are ngeni nen chon angang muan me chon angang fefin kosapan motseniati nen ko menen as are menisin minne chon orun ayani iwe medoe era bo na enan annugun ifa motsenia yung eujagannuk mellan kadegis enam makedi waru annuk nampatio iwa nampaingol esabuna met fatetiun mellan pugapin Exodus riwe ogisin holmafsu iwe esor medobo wada iwe na ainigu sa trasini eisijok malabala ren ifa ren annugungol nge inasi bo fadalla ibo balla peida iwe lubona pida sapa tichigi sefali iwe ainigu ibole ifa answer awes hats trasini iwani ki santo ngani mot ngani kapases namparu kapases namparu seni arabasitan red era mayor nenien emon nanewa mundang ika apasa puya tongei kot nge oput pwin fefilan met chon orun iwe namparu manampailu usun re riri fanjak pwe arkon sarkon re tajini jageu topic iwe men tong iwe sawe weti pwe tiagun melan merika love iwe opposite tong iwe hate iwe love iwe question era miwor nenien emon melan mun lang en amun lang mun love mun tong iwe lan aiwan son sabon ruani ogisin walu erabu kot I tong sanadlay son aiwan son we misare pan ngeni gisfan son ai pwe eni son sabon ruani ogisin walu iwe yemet apasa nge emene sapani chen ikatong esap sirekot punkot mitong iwe inan value anan erabu Jesus comes to earth to die for you and I who are sinners and to forgive them for they know not what they have done ewe eto we mano fani dom pal fani day iwe esamo me
työn nomaan rääpänges ngäärä amusalat tibisir para sa silay me traferi. Ina me erame on ifa irääpängesinoi mamman an ebomela. Iwena kabas ng bailu, kabasis ng bailu. Kabas is ng bailu, pasenitsagay aramas. Ret, era ikaemen mi apasa pwin kot sa nangangi oput sa orun met epwe no leng. Iwe yafer mijak lelefangan iwe ifa iba sini ret eo kabasis. Obodongani oput pusin masonang family. Obodongani oput pusin masonang family. Jesus pusin aira, love your neighbors as you have loved yourself. Do good to those who persecute you and turn your other cheek. Iwe arabu kebotongay manunukum usun kapusin toak. Owe ferry murinna ngani iya mi ifa nenien yo wa ogullu ausabam ogullu ngani eba persabayan wa palagullu ngani iwe ifa Rom sabon olmaru ogsintu. Rom? Rom sabon olmaru ogsintu. Rom tiu. Olmaru. Olmaru ogsintu yemeta apasa. Mitsen po fokkun onetsar. Oput minne anga okkamotsinni kuan minne aamurinne. Amen. Iwe parfataliti Markus olmaru olmelu. Takaliweo. Mark 12:31. Mark 12:31. Iwe yeme Mark 12:31 apala pesa. Era ngeye eoronanik mi paratse. Kopetseni chanarum usun pusin am etseluk. Esap oreu alik mi atse senike ru alik. Amen. Efas färdig den ewe engol annuk sa karan wasle pal muchudili aborasa. Ewe engol annuk nambayew tori nambaruane. Efas pusin fanitan gut. Iwe namba ifa limo ngani engol efas pusin fanitan aramas. Ina relationship in horizontal relationship en usun miwanawan seni en ngani puyum seni en ngani fefinum yung enaewan ewa seni en ngani got kete adiman got mai ifa what is the second one? Tongei meninorum. Tongei meninorum kasapane men kasapin ngani ifa. Kasafiri otsmetta. Dios fanlang. Kasafiri Dios fanlang rivani kabujut samiran bin kabopinini ikina minende filom ngani kot. Iwe minende filom ngani aramas ina last five. First, two commandments. First, second. Iwe ese wal or ifa ese wal or minafön annuk melugunena. Ten Commandments yung
kasi uli ba ajak malaba yung le filangan kot le filangan aramas eso ormet ko ba ewa pokitaniakkaan kapaseis nampaa ruumiran painagat miitiok usun nga miitiok nonnefegen kapaseis etiok kapaseisi kaikkot saakko putrepotongani torongnarewa munnangiwe non ayun kornit sapon oru okisittiu ni inamikaisa palanniariwe repaptsek pisinanniariara ekko förminga venisiniwe ekko irmi feri reseptori repo muirio munkot I ärikina ina popun paipera para pesapwe ei feri fanen namiwe epo komorna ika epo wes mummanewe mirafe pues optiororeke sokkun förringa wen nawe potorongnarewe mirafen feri fan we tsek papa esopor koput esopor ketiwe sop we tsek papa fotofot amen ngika evere pera po isonenge seorantongwe yusa safen aneari pokiten koti mittong ngika evere pera po isonenge mi fokkun ortong naneti paniwe kot mi suki ja saben neti pan ngani kot poika even mi koput meram nga onnobu kot poi kigan marawan we kote poto kasiuri ewe marawan koput ngani marawan tong amen iwe edikusi aton fedaliti nambarani nambarani we ye at engon me 5 minutes at siprotorong na at break iwe non nampa kapaseis nampa ruari era ifamosuan ewapon minen nam luk amekken non puken Hebrew woksin waru sapun waru woksin engon meringat ewa morono ika wesira kosemutsen affatangedikit mosowan menni ei pon luka kapas usun luk woksin ruwe meru woksin luk 22:20 di sibu akom Hebrew sibu akom faso ane pon sibu jetsemeni bue nu buen sigan fasoan fa unsali yewe ani kapasis iwe se para fatiten yemi ani kapasis okay sibu ajojoan sibu satidila ajojoani nge ina oleman akoma lugreme osenre ewa bar Hebrew walu angolme elu iwe nuk rueme ru okosen ruwe tuoni iwe yeme luk tuoni era palinatse kussun angeni reokap murinan munge oapasa ekap en kotu pon mi fisrentse o ninila fan itemi iwe Hebrew walu olme elu Hebrew walu engon me ringat ye me tapan apasa era lupon kota kapasa sune pon mife aferi po ayun pon epo wesilo epo mesilo ngeminne ame se sop tuen ornamutan epo mutir morala iwe iwe fa porausen lat Hebrew umsala bui iga ifa isabman usun Paulus makke pugon Hebrew yung namani na ibumman yung ifa Paulus era meto na Hebrew ngol melo ralupon kota kapasune pon mife aferi po ayun pon epo mesilo ngeminne ames esop tiwan ornamutan epo mutir morala iwe Paulus por ausren mi mes mi
obsolete mellan America. Me out of date. Iwe ebole soon disappear. Ebole soon wesela. Lupen siba fast ren epon. Siba Germany. Siba Germany were ifa enapon ebobudam renatam. Be fruitful and multiply. Genesis sabuneo ogisin rumalu. Iwe abal ifa abal feito pador tori fanso noa Genesis tiu sabuneo. Abal Genesis tiu sabun fisu. Saduni leani. Genesis Tiu sabuneo. sabuneo ye me apasa. Iwe ko ta fe tu noa menen ko o ironir abonene o tamonga kami po feni fan e po moso remi. Sabun fisu. Sabun fisu era ngemi abonene o tamonga kami po feni fan e po moso remi. Po moso remi. Nine. Tiu Ye ipo feria pon ngono me murum kana. Iwe akom ngani Adam murin abol ngani Noa esa benafe ngone repeat ni jak pon to mala ifa sakku kini aramas iwe abal nganir balakan robert tabu domoren iwe abal eto Abraham paliwejak iwe paletto ifa eto Isaac paliwejak fadale fanson Moses sibujem re Egypt re enslaveni chon Israel iwe awesosen toa le filan kot menen armas reception sile kot iwe ifa inapota usun ifa ekran first time sile kot sengi Adam verteldo Dori John Jacob. Iwe ye Sara may war fan so no Turokurat si prepara way out break. Iwe si upan ni sefen murin motomotorat break puru wasu soru iwe kai ki bukara botonga igara was rachek tokyo kren tufichum ngesap rerar enneti tokyo merip ka para pasapo watching nap ese chiworor naboti puru am pagapang yagagaben meter ngang mira botonga. Well, I have good news for you. Karesia sapun nibu wagisire gon meribu aporai tigerikich nge God a friita non an ububut muen usawo uputik o akuri aubwe agang ngeri yen miyeuchea pun God a firukite kosap mut ngeri awaki iwe sapan ni sefen ngeri ya sa koiti meya Raren sefen ngeri kevi medicine chara kusari ibe popudaris sefen nima orun Moses no buen ai toren Moses iwe char Israel rausen to out seri got resetuen sin neri got nge seri Adam fedanto dori eco patriarchs Jawan Abraham, Isaac, and Jacob. God imijak nanam usun itage usun itage pukul seber. Pokiten pukul seber. Iwe nubuen fanson Moses aito
iwe rapapu tässä fan kaisa fan ngeri porrosen kot. Me arun ewajuk ne marun ewajuk me muen an ewe ngerir ewe engorannuk iwe yen met airarir. Obutalani okisin Exodus olmettiu. Exodus Olmettiu okisin nimo. Era yemin neiga opania society annuk iga aloi oponi tayoppon. Murin opososen nei aramas. Iramo iga urusen fani fan ei ngeiwa filigamita melein aramas meinisin. Oh no. Boboeu muiten soosor meu mi pin fanite. Ikke kapas kopua silingeni ekko aramasen Israel. Wanu. Murin ekko aramas ra. Rappeloni pöky o apasa. Meisin minne o samon mila plapa apasa ay poferi. Nga Moses asilingeni o samon mila plapa alon ekkoe aramasen Israel. Iwe ina met raira. Pogiter ifa. Pogiter porpoe ikarraboni talon iwe ewe ir nöin. Iwe eponer kot. Ir reponen. Iwe eponen kot. Iwe meinisin ekko armas rappelyöni ever. Aibo fiti. Aibo föri. Iwe verses en mellan ifa en mellan he has put into our hearts he will be our God and he will do it. He will be our God and he will do. Masoen ifa masoen Hebrew fite 8. Hebrew kanu. Hebrew 8:13. Masoen Hebrew 8:13. Mutta aferi nenien. Iwe inabota kiits meinisin sise tongeni työn sipwe pukyn liunitikot saa niit EU power me outside of ourselves. Sise tufijin sipwe pukyn siuli manawats. Bible era can an Ethiopian change his spots? Can a leopard can an Ethiopian change his skin? Can a leopard change his spot? Meta ewere Ethiopia ito ni siuli unutsan. Ewe leopard ito ni siuli tittigin wan eren kilin. Iwe pelyuan rese tongeni inabota kiits aramas sisapw tongeni sipwe siuli ngasat. Sia manau renan mena. Sia it's by his stripes we are healed. Ese
ese tongeni ore mene po epupusin feilaren kot ngara pusin ngang ja torreum fanai tufits epwe kot epwe nengani nge epwe ifa tosani ren ifanwe ren his own garment, the garment he has draped over us, the garment which is Jesus. Bible ay tangani inayus pitan Jesus. Ese or medo boy. Eo pokiten ke ani nisou na ese sise fetega sise to pusin ikke siguri nonnawun marawat me nigurantuk sises aiwet ewo sinnarewe nare week narewe ran ekkapasussu sises ekkapasussu erape kiit ekkewe iewo popuyo kiit ekko paran mi awewe gari fotire nupun ekkan paran epo pökypökseri en popuyo epotek pasara onpun pokitere se patingeri en paran. Yera po pan I ewe tok angeri ewe marau se mutika ewe sam. Eri ki pokiten pan nen ko ewe tsan kair mi pan eri kapase sir mi pan fokun okosu kakeri ina popun sise sa memerare pro siseri rua awewe etsugerir metre pan wewe tiren. Ekko kapase is. I said it's not our righteousness. Mm-hmm. It's his righteousness. We need to claim his righteousness, his robe of righteousness. Iwe ida ren porausere pon. Ewe pon mi asefero mi awesiro. Era pon ifa ifa oops era pon siwin ekasiwin masuan nge sab masuan mi jak nomoro enapon nge kasiwdi jak ren en aramas re erabu pokiten iera aibu furry ina igaya siwin mi versus ngang ibu furry Jesus pusiri ibu furry esaptuan kids irabota si uupuputiw iwa afen enapon afen nom non kids nom non marawat John furry safen sinneri met murinne met ese murinne pun isannong era pon non era men non ngasagasat Ja, tjek engon merit memoran epretorilet kirakon reprevesate program. Iwe usar babat egis osugosug non magre iwe Satori mot ngari ramparimu. ewer nge ibu jaga fatabu en pon en koten pon ejak wei era matats era dogeri a weiseruk a bugun wei warisin I a bugun wei warisin ese chuan mud ngoruk era tuvich am kabukawach ira koran ewe ponen miren nam me pon merafa airigu ese igai ese gonfat iwe kabab diwiri tiket sa
Eli mo kapasay sara ngeme tipo feri kai warong mengungun nguripin ngeni osuko sukonan family me ekis medicine ya nomuya setan atuk osuko sukai kapasay afetto seri emenet champa fitigi chon Facebook akiras eli meniawe Portland ika organ Salem iwe krisio akira may pungpuro osuko sukon family ajuk to chamora ajuk chamang ra on fat sibu chabere esap kisi ra esap kudura ngebo chamora epo chamora mumwen an epuar nge pukopin epuar eitigeri kispun rabwe ifa nupuen repoatera sipwe ajojo garide ne fast ne yadak fasting and prayers irajak met ebutogari ifa igaga ikiatak ngese ese periwamyatak iwe miwor ifa irugat kirikirin ewe rauti ewe rap iwe ngare erape uti iwe ka ifa kepujak ajojo re ne yadak and ne Bible iwe kepobat fasting empty our stomachs for God for the purpose of meeting with God. She say notice right away. Iwe ekan focus achekiek ikasa fast ikasa ifawitan echikipin ikasa echikipin iwe when we pray iwe metaj medicine mi fata chura mi ifa go ahead. Kasi mo tuli po serum na alini so na fasting ika rena etikipin. Na lewe we mayor nga kakengani sukun pokiten regokerieren even neke we mi fokun weres ese ore tongeri po we di me tewefis. Iwe wa niwinto iwe ngai wa etikipin non ruren. Iwa ya te kot ese or me touch me monomon soruk. Me touch me sin mi monomon na netipen aramas iwa bichok. Ika kasi mo chen kepe ngeri emen nan mi ferieran fer nge ika neiran ika iwe kot kasi mo chen ye ka sirepu wa chikipin. Iwa fokun niki pokiten ko te se ormet mi monomon seri se ormet epotone perapa ap ikasi putikor ngari non ulit saren neti pat fiti ats etikipin narewe oru ra kokeri pokiten a clear ewe osukosuk nge a po ewe emennewe ewisen eri ewe fefer ye met ngai muchari po para tanare amen rena moterena etikipin fit fegan me yatek amen iwe may ifa may waror example melan lanich Bible sipwe ifa suging eri orun king second king iwe orun king sabun oru wokesin on mono iwe yemet apasa nge Elisa airani kosop nuo kuspun chakomi nompret ra konchamang seri chakomi nompret rer tori engol malu
Murin edi saa yatek. Esamon mirap rap iwa tungor ngonu. Kopwe anenera emesen neye chon angang pwe pokira. Iye minnewe samon mirap rap anenera emesen ariwet. Iwe akira pwe ewe chuk akira ren orusme woken akira ren orusme woken mi pulupuren ekkei. Rannom penin unukun elisa. Iwe duponekko chon Syria ra fetti porebe maun elisa yatek esamon mirap iwa tingor ngonu pokopo atuna ekki aramas. Iye minnewe samon mirap atunner usun elisa tingor noran yatek. Iwe ien nubuen ke kiatek nubuen ke jigabit en miside ifa en got memif en miside netiben got iwe mior connection nefide en me got memwen kebe tuar ngafen side aperuri iwe ida feie ngawach kids John nunsoding ikasi se yatak ngani pun fan jamong si ifa in periwerachi yatak is just a prayer away. Fan jamong is just a prayer away. Sipwe ifa Hebrew engon reveribu 10:25. Hebrew 10:25 yemeta apasa sisapw nikiti eti mutse ferusune katsrave feri. Ngesipo fokkun epitzokira fingeni nefirat. Punsiasi de porreani rat samon arapato. Amen. Finally, we have to read the Bible. Sipwe anari en pukobin. Sipwe tugare got aninnesit. Sipwe yatak. Sipwe tufen magot. Nubuen sipwe ferikei. Apon ngerikits pun ebwe fetikits. Ebwe tutuburugits. Momwen 1:45 when sipwe turong nan narosugosuk ebwe perigits. If God be for us, who can be against us? Orun Bible. Amen. Iwe siya fedadi di nampauru. Ipoche kesemuche ipoche sabe komentoram ewe. Pokitele niki ngang sepan weweti ifa sokura ipo pan yatek iwa pan usungi ipo ferry got po a friend ipo fast fingin. Ngani ki patsamo ika tsamo kresepa weweti ipo ifa sokun. Pokite tsamo kretek yatek iwes. Nge arapwe sire an kote kapas ngeri riwe eriki rapwe met kit sipongeni kot atsfanson yatek iwe nupo sipure etiwa an kot epre kapas ngeri kitiwe sasuki pipen. Pei epre kapas ngeri kitiwe kit samusonson atsipure aneri an kapas. Ira wewen sikan yatek ngesi si yatak fengen me Bible asuk pun me den falinaira nubuen sibu fas sa nubuen sibu mutgeni kota bu fas sa lenian anon melon Bible ewes moren kit transfanso sa fasngeni den metats osuk Iwe Lampa era nge povenni angangan papatais ipulelugu nge arusokun papatais wa orongusun eiwen ewasikan tiri ika sprinkle waren kukkun semerit iwe ewe sikan tura fan korik usun nge sefetsiwen weweti
menni pepet aigangen pepetais ipure fiti. Ekka pasei saa fetto seri even viewer Morat's Facebook page. Kirisio rukuraan viewer. Meipung vun kefen fiyets på ru kara ru kara porausen pepetais ke rongrong. Nge usun ekats raban raganpan rong en sibuka ke yung asaba betais sibuka ko ang telefon asaba betais jamang para ko binin betais re aramas re rorong iwe menni neide ke sibwe nugu menni epupu iwe sibwe waraje program sibwe sugi pugapin sibwe kakaton ifawagudugudun and god mujabin sibwe apuru sibwe apuriweda met god farafara girigits manan pugapin iga esen namnat pugapin iwe sisapw iga men iwe sibwe furry Mayor manualen om taxi iga mayor nge idaiwe esap tuvis pues sabor manualen efforts taxi iga kekaraan meni efforts om taxi iga mayor manual efidi iwe lanna manual iga iranuk po aleren wamna epwe aleren anitis iwe kaferi iga met iga eraku po aleren anikas iwe kabalferi pwe tis iwe inai po fatale choa mwenten iwe gas ewe fatale ngau inai po atailo amen. Iwe nge patai nausono. Patai ewe tis me ewe gas. Pokiten chon feri. Chon ekera den tingato wamoe. Chon en shop. Chon en manufacture. Raul feri to ewe manual. Met sokun alene met inete på check morin fitu maram ekkena meinisin sigan soua sigan akkaisening are sigan syyri metravuera pun epue manautam epue ifa pöjakul wajai palinajak kids aramas lubuen si fisida yung god erabwe yen god ewe feri kids ewe feri lang ewe feri fanifan eramelan sam kolimin remerano sineu inam remerano sineu era Psalm 24:1 24:1 iwe 24 misala muit ngeri kisfan Psalm 24:21 aban one era fanifan memoson medicine and it was someone mira brab but medicine nira namon neun iwe unusen fanifan mason fanifan en gott palien mangang neun gott neut ke esab neun gott I epusin ramelan barkolibin ebugueli matio erabu otu fungeni masoen inisits
mellan lukeninat. Iwe ikabwe I aju fengeni ikabwe I feri kijida. Iwe ebobal ngeni gits manual. Nöjs nu manual en pugabin. En pugabin ebal ifa ebal erenigits med mi med sipwe Pukiten IE-feri. Iwe inapopun sipupal ifa tiba fyselanian sipupal inapopun sipupal aiselinga alon mellanneina puapin aiwan aruan Timothy sabonru ogesin 2 Timothy samoru ogesin 2 Timothy ngolmono 2:16. Iwe met apasa. Era kopoe afendikseni ekko kapas mi ngau me ekko kapasen enini mi namotangau. Raatsok ataula aramas otuawan aramas seni koot. Wendesi samoru 2 Timothy ru elu Kopo molle tam kopo paltol. Sabonelu. Oh, chapter 16. Yeah. Iwe kapasen lane kotaropo mi pin mensin raps popseningulin koot ra atsu afaniten afalfala kapas miennet ra emritikit ra abugukit oaitinganikit usurat sipwe marau fan bu. Amen. Atek militeu. Iwe ogisin ruane mellan aiwan John sabon ruane ogisin aiwan John sabon ogisin eutor ruane But these things write we unto you, that your joy may be full. Ese mujan bue sibu papa. Ese mujan bue sibu osuk. Walen John engol. A thief comes not for to steal and to kill and destroy. I am come that you might have life, and that life have it more abundantly, and that they may have it more abundantly. Papa epwe unusert. Papa epwe unusert. Amen. Iwe John sabon Kurak. Sipori uniti se färi kapaseis pokiten erikutsamang chanpal eri kapaseis. Ibwe sadani wen John sabon wanu ogesenli waru. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. Iwe fokun kristo avatori nötkirak mei ornusurat nötkei eke kapaseis. Iwe se wo mut peruan palo kapaseis iwe sa tori pan niwiliti next week. Aruari same time 5 ngeri kirak nibu gari kirak oru. You're listening to KICH 630 AM, Agana, Guam.